Yo Broski, uyu ni P1 Promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. Kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi. Uyu munsi nguzaniye top 10 y'abahanzi nyarwanda y'abastari bo mu muziki nyarwanda bakoze ubukwe kandi bakaba bamaranye imyaka irenga 5. Uti nabahe rero? Iyi ni Truth TV Rwanda. Tugiye guhera ku mwanya wa 10 tugenda tumanuka. Bano bastari b'icyitegererezo bakoze rwose ubukwe na n'uyu munsi bakaba bakibana n'abafasha babo. Reka rero duhere ku mwanya wa 10 tugende tumanuka. Ku mwanya wa 10 turahasanga uwo bita Kamishi. Ni umustari, ni umuhanzi nyarwanda usigaye utuye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yashyingiranwe na Irene ahagana mu mwaka wa 2019. Kamishi rero ni umwe mu bantu bagize uruhare mu muziki nyarwanda by'umwihariko. Kamishi akaba amaze imyaka irenga 5 abana n'uyu mufasha we, kubera yuko nabikubwiye ngo bashyingiranwe mu mwaka w'ibihumbi 2019. Ku mwanya wa 9 turasanga umuproducer bita JP. Uyu muproducer rero yashyingiranwe n'umukobwa cyangwa se umwari bita Tony. Uyu nguyu nawe yari umuririmbyi. Urumva rero bose bahurira muri showbiz nyarwanda. Uyu rero JP akaba yararongoye uyu Tony uzwi nka Big Tony mu mwaka w'ibihumbi 2019, akaba aribwo bashyingiranwe. Urumva rero JP nk'umuproducer mu muziki nyarwanda nawe yibitseho Tony mu mwaka wa 2019. Ku mwanya wa 8 turasanga uwo bita Miss Jojo washyingiranwe na Minani Salim. Aba ngaba rero bakaba barashyingiranwe muri 2017. Urumva imyaka irenga 5 cyangwa se 8 muri rusange bamaze bashyingiranwe na n'uyu munsi bakaba bakibana, urugo rwabo rumeze neza. Ku mwanya wa 7 turahasanga umwari bita Miss Shanera cyangwa se umudamu bita Miss Shanera, kubera yuko yashyingiranwe na Favier. Uyu nguyu akaba ari n'umuzungu uturuka muri Europe. Aba ngaba bashyingiranwe mu mwaka w'ibihumbi 2014. Rwose urugo rwabo rurarambye rumaze igihe. Miss Shanera rero ku mwanya wa 7 na Favier nibo tuhasanze. Ku mwanya wa 6 ibyamamare byashyingiranwe cyangwa se bibana n'abafasha babo barenze imyaka 5 babana. Turahasanga uwo bita Mutare Gaby washyingiranwe na Joyce ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2017. Mutare Gaby rero niho yashyingiranwe na Joyce nk'uko nabikubwiye, kandi ngira ngo murabizi cyane ko Mutare Gaby ari umuvandimwe wa Ndibumuntu. Ahangaha rero Mutare Gaby yibitseho icyuki cye Joyce mu mwaka wa 2017. Ku mwanya wa 5 rero ntabatindiye turahasanga umuhanzi waririmbaga mu itsinda rya Urban Boys, umuhanzi bita Humble Jizzo rero yashyingiranwe na Emmy Blauman. Aba rero bakaba barashyingiranwe mu mwaka w'ibihumbi 2018. Humble Jizzo rero na Emmy wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyingiranwe nk'uko nabikubwiye mu mwaka wa 2018. Rwose Humble Jizzo nibwo yamwibitseho mu bukwe bwari agatangaza bwabereye i Rubavu. Ku mwanya wa 4 turahasanga umuhanzi bita Riderman. Gatsinze Mary shyingiranwe na Nadia ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2015. Riderman rero ahangaha mu mwaka wa 2015 nibwo yibitseho kino cyuki cye bita Nadia. Rwose ubukwe bwari sawa cyane, Riderman yibikaho kino cyuki. Kora subscribe tujye tumwana gatanu kuri gatanu. Kora
kuri ako kazogera kugira ngo ntukajye ucikanwa n'ibyegeranyo, amakuru ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye tugende tubasangiza, kubera ko Truth TV nimwe dukorera. Ku mwanya wa gatatu w'ibyamamare bimaze imyaka irenga 5 bishyingiranwe turasanga Ishimwe Clement washyingiranwe na Knowless. Uyu rero ni umuhanzi ukomeye cyane hano mu Rwanda. Ishimwe Clement nawe akaba ari umuproducer ukomeye cyane. Abangaba rero bashyingiranwe mu mwaka wa 2016. By'umwihariko rero urabyumva ko bamaze imyaka myinshi babana, imyaka irenga 5. Uyu munsi twavuze reka tugutegurire top 10 y'abahanzi bamaze imyaka irenga 5 cyangwa se ibyamamare bimaze imyaka irenga 5 bishyingiranwe. Urumva rero abangaba bashyingiranwe 2016, Ishimwe Clement na Knowless. Ku mwanya wa kabiri rero ntagutindiye cyane turasanga umuhanzi bita Danny Vumbi. Uyu ni umuhanzi uzi kwandika cyane, ufasha n'abahanzi benshi mu kwandika indirimbo zabo. Danny Vumbi na Mama Jay-Z abangaba rwose bashyingiranwe mu mwaka w'2004. ahangaha rwose urumva ko bamaze imyaka irenga 20 babana. Danny Vumbi n'umufasha we rwose bakunda gutazira akazina ka Mama Jay-Z, bamaze imyaka myinshi babana. Nabo ni imwe mu nyenyeri rwose zimurikira urubyiruko kandi bakaba ari abastari abangaba. Ku mwanya wa mbere rero ntagutindiye, ariko wibuke ukore subscribe tujye tubana 5 ku kandi muri aya top 10 mba naguteguriye, mba nakwegeranyirije kandi afite ubuhanga, ameze neza. Ku mwanya wa mbere turasanga umuhanzi Tom Close ndetse washyingiranwe na Tricia. Abangaba rero bino byamamare bya hano mu Rwanda. Tom Close muramuzi cyane mu muziki nyarwanda, akaba ari n'umudokteri, akaba ari umuvuzi rwose. Na Tricia ahangaha bashyingiranwe mu mwaka w'2013. urumva imyaka ibaye 14 irenga babanye rwose. urumva ko ari ibintu byiza cyane byo kwishimira. Bano bastari rero 10 nakwegeranyirije n'urutonde rw'abastari babarizwa mu muziki nyarwanda cyangwa se muri industry nyarwanda bamaze imyaka irenga 5 bashyingiranwe, bamaze rwose igihe kinini babana, na n'uyu munsi bakaba ari inyenyeri zimurikira rubanda, akaba ari inyenyeri zimurikira urubyiruko, ndetse bakaba bafite n'ikintu kinini cyane basobanuye muri iyi industry. urumva gushaka umufasha mukabana imyaka irenga 5-10 biba ari ibintu byiza cyane. dushimire bano bastari. Ariko nanakwibutsa kuntu top 10 yari ihagaze. Ku mwanya wa 10 twari tuafite Kamishi na Irene babanye mu mwaka wa 2019. Ku mwanya wa 9 twari tuafite umuproducer bita JP n'umufasha we bita Big Tony bashyingiranwe muri 2019. Ku mwanya wa 8 twari tuafite Miss Jojo washyingiranwe na Minani Salim muri 2017. Ku mwanya wa 7 twari tuafite Miss Chanel washyingiranwe na Favier muri 2014. Ku mwanya wa 6 twari tuafite Mutare Gabi na Joyce bashyingiranwe muri 2017. Ku mwanya wa 5 twari tuafite Humble Jizzo na Eme bashyingiranwe muri 2018. Ku mwanya wa 4 twari tuafite Igisumizi Riderman washyingiranwe na Nadia muri 2015. Ku mwanya wa 3 twari tuafite Ishimwe Clement washyingiranwe na Knowless muri 2016. Ku mwanya wa 2 twari tuafite Danny Vumbi na Mama Jay-Z bashyingiranwe muri 2004. Ku mwanya wa mbere twari tuafite Tom Close na Tricia bashyingiranwe mu mwaka w'2013. Njyewe na B1 Promoter, iyi yari Truth TV Rwanda. icyo utagomba kwibagirwa, nyamuneka kora subscribe tujye tubana 5 ku kandi, ukore no kuri ako kazogera buri nkuru yose dushyizeho ijye kugeraho 5 kwa 5. nakubwiye ngo nje B1 Promoter, iyi ikaba Truth TV Rwanda. mwakoze cyane.